Uba Meral Bonds MLA kanang po ula ay kublay kitbok kidriang ya ki arngot ki habrit nang kasinong maulong na kitany umdan Riboy District hadin ba kita ki arngot ki habrit kila syajet pandet sya petibet hakam ya lekai football haka sporto soccer club residential academy kabadai kawe na kislam ajing kai football kapalapau hakari India kabadan Hawaiianat Kerala kita ki argut ki habrit ki bala sya jet na katega islam ajing kai football man lek sya pentebet aka kamil kai football na kabantah sausnem latip kerteng kumu refinement rension ka sausnem karta badu balawan pai matong ka sausnem karta mat kita ki argut ki habrit kin yoru ban pendap ki kerdan pule jongki katba kidang don hapedeng ka jing sya ikai nakaliang uba Meral Bonds ulapan pau jing so komen Bad ula kentu iki baki day ban trishtom bad penden kam hok ya kani kabu hadu bakut bad ban minot ru ya kakot khnang ba kajing temu jongki bad jongki kimi ba kanom long leno bad nakaliang ba Meral Bon ula IT ru ya kasong pisa sakite ki arngut ki habrit nakamenta bakin la ban pendap penbiang hakalek kawan kajongki akan ada step ni dapat diksung komen bagi yo ban ya dan rekan na ko taban kitbok keryang ya ki arngut ki het ke berit ki jemi refinement mission buat di pelawan pai betong di nak slow maulong apa orang dong telu apa kodong po constituency hadir ni senderan lang jong ki kimi kepa ki jong ki buat kimi perlok orang ba ki senderan kini ki arngut ki het ke berit ki de ki wala sha select ka we na ki academy ki bapau po kali kecungi sporto soccer residential academy kabadan hanti apo wayana apo kajela Kerala kila syajid kerpang aga trial kabala penlong apo ngene kadong than kecungi kapa kila syajid na kabanta bandai ban pentibit bandai kai football hagenju apo na kabanta ban pendet jing pule kecungi apo jogane ka academy kadeka bakilayo ya kalam kini alam gedung beli bagadam ka scholarship to bakiyo na ka fees kalau ka he adu kata-kata 150% 100% kila yo anu ba ka scholarship bakila jajit kerpang badru ya ka basa ya kena ka fees samar siteng 4% gede ka ba na kaliang jong kibi kipa kila sei na ka makini kibi kipa kidong ke terang na ka mta jong ini kun ki jongki bagi yo ya kini ki training benong ki football player hak juga pot pakila ro ban pendep ya kecing pule ke jungki ban beteng hak ne keju ka akademi ke bala penbiang ya kini ki jing don kam ki jungki pada kali step na kali yang mengaku nong me kematu ngaso kemen atu kata-kata ban yo so begini ki arngot ki na syajir bad bakini na kane ka jela ke jungi nek teyo ka banwan ban nek sakte jaka Patkum kejikit bok keruyang, yang siang iki, mar arusan ajar, hai bor berit na kaliang junga, sibun ngamla ban yarap dari kum kejing yakit bok keruyang, kleyo ban IT, ya kini ki arwat ki berit, iwe dan lang ban ni, iwe dan sa senong, lagi dawo melakyar la ban dorkan dari kepa jeng ila don dorkan ban ni, bat ban kit bok keruyang iki bikin poisuk sa kate ke jaka ke akademi, bat ba ni dua yang boleh try kenrang, punya lam bagi ni ki heb kiberit berangkat South Cam Karta bad ba ngit scam gi jing pule gi jongki iwe di ban beten di kelas 8 iwe di kelas 9 bad ba ngit scam ba gi por gi banwan kinang la ban pule khamba gi jing pule bad khamtam kini yo gi jing hikai jing pentebit ban ile kai football na go benta ban wara e kan nam go burom da lawan pai sa gi jela ha gi por gi banwan bad ngit scam ba gane gi jing pli lenti ki nalor ki yo jenang jing start kalong ru na ga benta kila ban pentebit sekin la ban isi benta gi klop prepare hagi wi gi jela ba kalong galat begini yang lagi jom kijan ban pentebit ban ru ban la ban kamai ya de ru da ga ban kai football hagi por ke ban wan tingi kentu ya gi wi gi heb ki berit ru nang ile sitom hagi jing pule gi jong pri nang ile sitom ban praktis ban pentebit ban insya selek akademi prepare gi ban apa ke jela ga jong ni sabar jong jela ga jong ni pun ba kin la ban ni jing kai gi prepare ba ni sutu ki don sibul gi kena gi jong ni bela selek la ga de por India sabar ke India ro na ko tan kin yo pentebit dan kit bok kit brang sahisin ya refinement mission bagi melawan ai matong
bakin poisuk bat kila bat pendep dia kane ka kabu ka bagi kena yo hang thi po ka jela kena lah ada punishment step pa burom ka jing ya shuble na yalam ini kun ka jing bi no kam tam ni don po ni ka yin jing kana te jing banwan pan dirap ta ku ti jing ki badon ka pentah ban lek syakwa ka jelah na pentah ka jing ya ketis jadi na ta ka jing ele kai jadwal na pentah ka jing pune kot selat juki tenang lea jing ni pa ngim la kendang mu yo ble de ba ka jing lam ka jing ble bagi kun di jing kila pantoi syakane ka de na kalian jing don ni dap na jing semen khau ka ni layo kum kene galat na kalian jing ni kun ki pa ni sange bagi kun jing kin poi sya kata ka kedan ka selor de na kalian jing ni kersian riap ni na tak kun ki jing bagi nio na tak ka jing na ka jing start kentam bagi la nio ya sak ni di kun ki jing tenela jing na no Tingginya di Refinement Rinson masa ulong Private school Desi Memorial Secondary School kelas 8 de pila bung nang lukistan sedang kembang Malaysia Dihar nanta sedang sajid sia dan tang salik sekiranya untuk kuah dalam mesin